7 along arnikang samambirta thanbang sami bismai disopi nonbirta thepipen arjitha Karbi Anglong Arlo Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma nakahumri hut Karbi Anglong opposition party tumpen inglong akhai tum kidwa dim an ka Assamese alam the wanlong lepusi kachisong hut raikom saikhia tumpen ke khangdon news text report B News 7 nonbirta tonpen arjitha তো আমি করব আইছে আলসা কথা বলতে পারে না আমার লোক কত পারমিশন দিবেন আপনারা Nis dung macam song ponang ko athegel hello non Karbi Anglong ke Karbi Anglong jet gelo Karbi Anglong ben dima sau ke Assamese alam si officially bangke deng ponang bu kusi Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lang dinigi ponlo lasolam thi ke lage isi itu makhe fan Anglong khe fan isi kaphiri mimi Athemai litum chini lo Karbi Anglong arat mate Anglong arat ke 99% Anglong akhe tumke Assamese alam ke ningje pame thekhe ka ningje pame thekhe chotgali toka toka the lang thekhe atum sigo laso joine si litum 1960 ningkan malom bodi 1960 aningkan malom itum Karbi Anglong arat thur pakpen hala suta no sama taxi Assamese language nang campus lo lasini tumke Assamese language ke nang ni bojoni sara chi song lo laso ka chi song a hearing tangrak pena joksi hala sur itum isi ke thedung isi achievement ke tum long lo lakel halo itum ki hang bangke roman script Assam sarkar bangke Assamese alam si ninje lagi odai pusna pulo hala sur ke chi song joini si itum asongja puno chi song joini si piniar ni itum roman script and itum elong use molong lo itum school om pistame ba itum official me las itum en molong lo lasino no bangke la solam bangke Assam sor chini pamme ta chini pamme kano ki intentionally itu fan Assamese language lang kong na campus to bangke kupia fan lage athi bangal halo itum Karbi mate inglo akhe itum identity no pavir ya fan athi itum lo se to khelo ponte itum purkimo itum to khelo gedi tapi itu identity itu culture ason pinta itu fan nang pavir de je fan si alang tum kam ki claim athe chini la tum itu ningo akhe tum ke tum Assamese alam ke lage ningi pamit ekhe to pamit ekhe latum han ke laso alam no situm peluchok polote osumara tum mitri ki felta aphayo do pigi tum chini ki chali tum papi hu chini actually bangala bangso language thon campus bangal halo itu man education himnat ke papi hubia phansi lake Assam sarkar lake tek fully tum kam ki claim lasi la so join si pini tum dak chief minister thing no tum dak isi peacefully tum isi demonstration solo tum paklang do lo tum ke Assamese alam ke tum hanang pinang ni tum aprang pel la ingraji alam roman script abang si pitu wenang ji po phansi pini tak tum song lo number 1 number 2 bangal halo Karbi Anglong Autonomous Council lapeng Assam sarkar lo lanon 18,000 bikas APDCL company fan kipideji angring dolo la tum chisikalo chinkelo tum sidame piniani anta di piniani an sidame ratum nangni polam ke Assam sarkar ajuje rasa tum thegalo la 18,000 bikha along ni la APDCL company fan kipide ke lake itum ingo akhe tum a future bahar deng hodai dera tenglo la sinili tum ta itu future ke ni tum ta Cepat jog dunji arat kentum dadu. Akhir longle kentum macet helo. Longle kentum future lo. Itu malang le se jode lo ten itu future ki jode lo tenglo. Lasin itu future lang ki jode kang hudi tum lang dun program poma. Cica gun ting lang poma. Laso jone si pini chief minister athing lo ni itu la bangso. Itu ka post adu ang thek kentum cepak lang. Lasman ciso ang thek kentum cepak lang dun lo. Lapen CBG di CBG no la bangso CBG ke so biocom bila compressed biogas dim labangso CBG bangke upland bangke la dakati ki phasi chistik tanglo ambani phasi ki PG fan dak hajar long le Karbi Anglong long le ki PG phasi no chistik tanglo latani tum chidon dei labangso ambani fan labangso hajar long le pek dek lo polo lang te itum Karbi Anglong arat tum ki bang tuji lang awe tum kunal lo gidopo ha itum sai kunal chuti ki boge latum polo company fan long le ki pige itum unemployed problem ki solve fan besa tum ningilo
Di number 1. Number 2 bangke border ke cara kom yo apan besar tum ninjelo. Anda Adani Ambani Karbi Anglong ki bangji ke Karbi Anglong a border ki pe jogi fasi bangji ma. Karbi Anglong a border kira kom yo fasi Ambani tum bangji ma. Kali latung ke dak bepar behana ikle apan si tum bangji. Latung ke dak ale fasi bangji lagi. Itum Karbi Anglong a border kira kom yo fan latung ke bang kali. Lagi. Lapen ke itum thegam jong si company fan ki pibenong si itu border cara kom unpote Bogojan cement factory hadak cement company pidar pita pini ani itu border kijok banang tum theklong ma border itu kijok banji kali pini Bogojan long ke Bihar में के बिहारी आखे दम सdak leng sablo di influx balang pat pikhang lo lage lasi exactly non tala so ambani phang si pidar lo pote lake kiche so tum phan de angtan kido kiche to phan dake ki wang jiban isa corridor se dake thiki po itu sakuri loi po la tum pulo hai sakuri nang pi pulo third grade fourth grade are itu malong isi ki pg itu third grade fourth grade chalo mai tum claim long di third grade fourth grade sakuri tum long pulo itu se long li pg itu se malik itu se chukidar kami claim tum lang di lasonang deng salang tum matha jong si company phan long li ki pik pen ta kepek pen ta sakuri loi pote pini Bogojan cement factory ke ndepang itana karbi itu mar inglo ke tum bangkang dak sakuri long do dak tu bokher Assam regiment phan long li pik jalo hajar pini karbi itu dak inglo ke dak sakuri long do ma ke long dun ji kali age to long li la si nili tum bangela halo la cbg la ambani phan long li ke pek bangken tum totally chedon lekhe la penke la 18000 bikha la pene apdc company phan long li ke pek gi bangela patim chedon lekhe la so fancy pini tum dak ajab lo nilu dung pini ke siam itu makin pen pini la lagi sumbu tak siam pan peni lu pini kom do sia phan lo bangin tum pidun de si tame Karbi Anglong arat bangke Assamese alam ke nang nilu buke lake 1960 anung kan densi lake halo suza angtek peklang dak lo ba halo so khurkimo ke lake chief minister chini pame lasi intentionally sinon ta la dake la bangso Assamese language bangke nang kim posi phan la tum ka bori amera ninjelo la bangso Assamese language dan nang kim poso bangke ka pekali itu ma culture itu ma identity ne ka pavir ja phan lasi ni tum ta arado Karbi itu arado inglo kain to arado itu ma identity itu ma culture itu dukawe kecepatan biari phan itu arado alam mai halo ajin tha langdam pode pini pudet lona hai itum Karbi Anglong cm tuduran noha ki hai mata Assamese alam banke isibak application to thai mata thema itum da dado lage kali magalang di Assamese alam banke lasil ana kisung itum ha lasin non jong si Assamese alam me si to alam na paninjin nang gi Assamese alam me si itum office anda itum sulinagi bodal lagi itum kivir kaman chalo ase kivir anvan magen itum chudeng itum te la alang kita sam siam dak do se kini pala do singal tum mala hai bu dak lu ki bidin ka disi ke som do ma ni tum la bangke non chingwai pom lo lu ki pidi tum la chingwai pom lo sabe la bangke angsong di itum central committee tum bang pitong chingwai ne halo sorting lagi bang klempo lu bangke lagi tapi sa da bang so non la Assamese language enforce bang dong si la so tot dong si la lang tum tinitian ipote mo la dak liria ban di kapegi son la order ala tum sute ni twin ma pini thelo lo gedi la alang li chief minister kaningi bangke Karbi Anglong dimasau apana bangke alang tum aprang me sike pajok ni alam ke nije nagi sab pini bangke Bodoland la penke kisel pila ala so kiesela Barak Valley la lohi long si la Assamese language bangke rake mane paludli alam si ningirong sa chini lola itum jong si alang itum matha pen jong si dake sixul area itum ga aprang dake khamke do la pen la tum ki un ek polam chini pen jong si la bangso alam chende pot lake insam jin po jong si en ek pot lake Karbi Anglong rak ke lake do jelo chisong ek balake kasi mo suluk soda tumon nang dukok bu samai lake chief minister sa dai chanang ko la pen dai tum Karbi Anglong ki ja ke thek ding sa dai chanang ko lake lalu kasi amo di thalang isilam ning tung lang de itum la so play card nti paklang dulom amasi SP bang mat nang thijong joma insek dak de lang kang do ni tuan ki plung ni tuan ki thera song si dolo asila bang chokche lake ni tum aphan lake alang li tum se lake article 191A ke latin ke khawai le lo lage di India constitution de article 191A la bang khawai le lo ni tum ta arado itu freedom of speech do itu me tha ning ke ha theng ni tum ki ha theng tu chapaklan din tum arado
Sapini ya bangkai alang itu mungkin itu han neng jual lak dalol itu lakaran taneng sekila pasal ini tegang. Media tu mana media tu mana apa nanta video apa dilelah. Media tu ada do, lalu news ke enjiban ke video ke enjiban tu ada do. Sa media bahan ta lalu pene ke entang video dapat dilelah pasal ini tegang. Lasi lagi kopiah pol lagi. Kopiah pol answer ke. Lasi ini tu bangkai lason kiklang bangkai tu ni insam sepin lagi low and order pas tami. Lalu.